Ora tak kei sandale tak lebokin kok. Iki masalah. Selamat Mas. Sarapan dulu Mas. Jalanan ke kiri. Lari sarapan dulu lur, nasi pecel. Di sini nambah paling bah niku. Ora tak kei sandale tak lebokin kok. Iki masalah. Selamat Mas. Sarapan dulu Mas. Utamakan sarapan. Utamakan sarapan bukan harapan. Kopi kami atau kami teh kali kopi. Oh, nggih. Kali apa teh? Satu, tiga. Pulau kopi. Biro lupa apa? Anu dari teh bukan kali kawan bukan. Kali dua. Kali songo, kali songo. Kawan. Kelas sewa apa nih? Ini kali saya. Kali kail, kopi kali. Saya kawan lupa apa? Kawan. Niki, Mas. Bangsal. Oh niki kula maksude. Iku nggih coba iki. Iki buatan. Kali teh kawan buatan usaha. Nek tawar karo anu gabute ora iki wae. Lah ada waktu kerja loro. Iki tawar. Wacanan duwe batu wong iki. Di tolak awon Mbah ampun. Pokoke ning wacana. Wacana tok. Ada si bemu dah. Kan si bemu. Depe Dono Cafe, motor bareng motore abad. Ora. Jambu lawas dan tak ubi terus. Lawas ya. Lo tawang ini gede-gede dah. Kayak pelukan itu ya. Dua apa? Jambu. Mau kalau main matang lo. Jambu matang. Bom. Weh, kan iki kok.
kasih pasangan ya. Si Lui. Wah, niki pun Pas nabrak. Siapa tenan Rabot tenan.